Oh yeah, this is it. Alright, good morning! Welcome back sa ating YouTube channel. Salamat sa pagsuporta. So, we are here currently at Zone 3, Sugod, Southern Leyte. Nagpaabot na lang isa mong sa Kauban. And we're good to go. So, Malitbog, Southern Leyte. Say hi! Alright. So, sa mga katim nga taga Malitbog, kita-kits sa BG's Mountain View. Diba? Sabunan. Tara! Nagasolina na ka? Gasolina? Tara! Right, let's go! 10:56. We have to travel around 30 to 40 kilometers from here Sugod to Malitbog, Southern Leyte. Shoutout sa tanang suporta sa Team Jenglin o suporta ka. Don't forget to subscribe, like and share this video. Click the notification bell button para updated ka sa tanan namong biyahe, sa tanan namong update. And don't forget to like and follow our Facebook page, Team Jenglin Official, our Instagram at Team Jenglin. Alright, so this is it. We're going to Ginabunan, Malitbog, Southern Leyte. Sa naon as BG's Mountain View. Municipality of Buntok, Southern Leyte. Shout out sa SSBC. Padli, no? Alright, sa tanang mga rides ko ron. Rider crabs, drive safe, drive responsibly, patient always, kakantada. Ha? Letilaw Panday Tomas Otos. Alright mga ka-team, diyan na ta sa Malitbog. Kung dito kagikan sa Maasin, sa Padre Burgos, so dire sa Washi-Wishi na resort. And then kung dire kagikan sa Sugod, da sila signages dire kanang signages nga Malitbog Goat Center 1 kilometer. So ang Ginabunan is around 11 kilometers. So manayagagyanan pa dong dito sa Ginabunan. So tara, let's go. Alright mga ka-team, 11:30, 11 kilometers na naman. We're gonna reach the BG's Mountain View sa Ginabunan. Alright. Alright, mga na itong mga kauban. Front, riding XRM 125 si Ryan at si Pamela. And next is Kilwin. O takuban na to, tao na sa Lance Group. So maunin yung
antay maaging panahon karon sa atong biyahe. Yeah. Climb. Sadol. Mas cool ba pa ni kay slide mo kuan. Hinahinay ka agligid mo slide. Alalay. Oh my God. Kaya na may lag? oo. Kaya na. No, my God. Ano man? Gigi. Adalang playo. Ayan na. Maraming di kaya ha. Pamugong naman. Kalubong. Oh yeah, this is it. Naugi sa akin, mundi na mada. Struggle is real. Lahat pa more. Mada. Nalapok man riya no? Pura motocross. Trail naman di naman ride. Dili man ingani sa una. Pinaminag. Sorry, Ren. See? Tara may love videos may love. Oh, sige. Kamu din side mo na. Entrance area. So, ang ilang entrance fee pag adult, 20 pesos. Then, 7 years or below is 15 pesos only. Hi, my love. Okay pa ka? Ride. Okay, guys. Let's go up na. So, welcome to BG's Mountain View. Oy, nice na nasa tunnel. Ang ilang gamit is, no ni my love, batong. Wow. Very big improvement sa Pilipinas. Yes. Takong diferensya. Pare, Butangan ni glides diri arang lamian ni. lagi. Oo, di ba? Nice kaayo. Batong jod o as in batong. Woo! Thank God. Ano ni sa? Hindi nakababaw. Karon mag-relax ta and then take sa lunch. Okay, bye. Alright mga ka-team, maadzungod to kaninyong tanan. Finally, we're here at BG's Mountain View. Maning ilang BG's Mountain View version 2. Kung wa mo nakata sa version 1 sa BG's Mountain View, pwede ninyo bisitahon na sa link sa babaw. Akong ibutang ang version 1 sa BG's Mountain View kung sa sila ka-nindot. And then, now nga na-revise nila is more nindot sila tanawon. So, my love, what can you say about the version 2 of BG's Mountain View? Wadaw pag vlog na. This time mga ka-team, I will show you the highlights view of this BG's Mountain View version 2, and here it is.
order. Thank you, Teko. Nasa may labo. So, worry mo guys. Order lang mo. Balik 100. So, mo na nang iyahang. Alright. Shout out kay ate nga nagtinda diri sa Beaches Mountain View. So that's it mga katiman. No? So reminders lang, ang agianan nila diri is medyo risky kay dili pa si Japulig samintado tanan, pero okay raman, hinahinay lang, be careful, and tayo lang udi makaya nang naugan sa sakay para safety ka jud ta makabot riya. And ay kabalaka kay tanang giagian ninyo nga lisod nigabot ninyo diriya, worth it ang inyong pagabot diriya kay very relaxing mo to, dili sayang inyong pagabot diriya. And sa details sa ilang operation time, date, ang ilang open time and date is from Mondays to Sundays, kay Sunday man karon so open man sila, and mag-open siguro sila mga around siguro 7, 8 in the morning, and then Pwede po ko na mag-overnight diri. So, wala pa man sila yung mga nakuan nga mga kubo or mga bye-bye diri. So, pwede ko nora magdala og tent Tent, para pwede diri overnight. so kung gusto mo inquire diriya na sila yung Facebook page sa mga ibutang sa link for more details, pwede nindo sila i-PM. Di man pud kabalakan ng foods, kailangan pud sila foods diri na sila makuha. Nasa sila anak po pang snack like tempura, fishball. Kami nagdala lang po ni og rice, and then palit na lang po ni og fried chicken. So diri na lang po mi nag-lunch kaya after naman mga 12 kapin. So mo to, fried chicken 49ers baka naman, di ba? Then thank you po sa t-shirt. Si Miss Mardeline Beloria. Madeline baka naman. Di ba? Baka naman. Hi, my love. Thank you very much for, Shout out kay ate nga nag-serve sa food. Nabutan kayo diri sa BJ's. Thank you. Thank you sa support, guys. Kung bago pa lang ka, please do subscribe and like, share. Click the notification bell button para updated ka sa mga biyahe, mga videos na mo. So, thank you.